kwake wakhuluma insizwe esitimeleni la engaphenduka khona noma la ngabona khona ushaya yathi kwakuthi makufika ibhasi thina besihamba ngamabhasi ke nayi iphulumende yafika lapha eBongolwane uyehla ubaba phethe isikhwama nekhalibhothi elisongiwe liboshiwe kahle lilengisekayo hey sake sayibona inhle ayisake sayibona inhle angikhathali ngisho ungaveza yini namhlanje yobuchwepheshe kodwa guarantee network iyahamba yangalezi ayikhathi yayingahanjelwe network uthi mayehla umuntu lesitobhini kuqhamuka insizwa nje esikhaleni ithi ngicela ukuphathisa asiphathisane manazana imphathise lensizwa bayihamba indlela athi mayisesesangweni ibisithi ngiyabonga sengibuyele emuva hawu kanti ubuya phi na ichabe ngizokuphathisa ngicela ubonge athi lo muntu ngiyabonga bisihamba wathi kokugcina yasho lamazi yathi ngiyabonga sengiyakubeka lapha ngicela ubonge wathi ngiyabonga athi lalela ke sengibaphathisile abaningi babonga okwanele ukuba ngabonga ngakho mina akaze ngibongwe umuntu kwanele engakufanele ngibongwe ngakho mina akaze ngibongwe umuntu mkhulu umuntu phela momkhulu awusho komncane uyabo awu uyawulethe kulungile kodwa ithi lensizwa ngiyabonga njengoba ubonga nje kwanele okwakufanele ngibonge ngakho mina umuntu owayesuke engisizile zikhonze ezinhle hey indlela inde kwabamthandayo ngiyacela ke ikhonze ezinhle enkosini inkonzo siyibambe la